The team post ni nan kut kanin tlai chan na thongni kul lili Nohawng ni kwa Zaanlei Thawngchim na kan thok chan Zaanlei marat fambol kasi SSC ni nol ngai nak an lakin kum thum chunga NLD party chungtel thongni le somri le pakwa tlai an si tia Human Rights Documentation Team of National League for Democracy HRDT NLD ni nihin February ni kwa an than thongni kul le khat February ni khat nu in thongni kul le li January ni leinga tianga SSC ni NLD party minung thongkhat sakwa le paruk le lujo palaiza somli le pali an tlai na tia HRDT NLD ni chun an langter kumthum chunga tle atong mi le tha atong mi na laka NLD party chungtel minung sakhat le lujo palai pani ani tel tia HRDT NLD ni chun an langter SSC ni in lo chunak kharpiak nak an twa mi le sho nak an twa mi laka NLD party chungtel minung zali somthum le panga na in lo sanga somli le pakwa song atel HRDT NLD chu nurin sovo borpiak atong min ha chajin a khom swatu an CE NLD party ni andir mi asim nurin sovo bor na kong hepe tlain SSC ni zeman thatnak an twa mi umlo SSC ni nol ngai nak an lak chunga NLD party Central Zungtelin khote NLD party chu SSC World Cup ni voizale voi somruk le voi litiang an lu no e an show tia HRDT NLD chajin ningin thai ase SSC herian atwan mi muichol ring on le drama changthiam pol chofak pi in dan tat an silai tia NUG chawza palek phu ni an than Myanmaram lem changthiam phu le pumpak in setse ra shangti in min chajina chiami SSC le ami man na SSC Kutang Organization na min chia chajina chiami SSC ral boy na hepe tlai ngai le rian chuan tri lo ding tia NUG palek phuni an thani thatna kan twa mi nol angai lo I SSC herian atwan tri mi pau chu fak pe in dan tat an silai tia February ni riat a an langter lemchang thiam na chu min chia chajina khumi SSC Kutang mi na he chole chashol nak an twa ti in People's Spring ni alang terpina min online fanu kin ti ri tep mun he petle nak angai mi muichol thakren tran nak ni an thak mi muichol mu sak nak songa lemchang thiam tampi an kai ya mu ase min chia chajina atel mi SSC Kutang minister tetek khaing ni angai mi Swenan Rodor fakthan to anak songa lemchang thiam tampi ani tel tia thei ase mizapi ni sham mukna kandau chu ama liawle Federal Democracy rampi sernak dinga nunpek in raltuk chu ama liawa lemchang thiam pol song an bipi tuk tia NUG palek phuni chun an langter Pakuram chen chapin peng zaya chi khopia SSC World Cup kha ma ya 73 le KNLA le PDF changchi phu kar fak ngai ka dau nak achhuak I SSC World Cup ni sham gan levan longin ka dau nak an twa ranga twal chungmi somnga leng nun nak aliam tia zaya chi khwa twal chungmi pakhat ni achim SSC World Cup ni pe tlain zaya chi khopi chunga van long le sham ganin ka dau nak an twa ranga twal chungmi chungin thi le hliam an tam I hliam apu mi laka kumtling lo ngak chal song anitel in arok mi song atam hliam apu mi twal chung mi chu tong u khopi le mi bom chan tu phuni an tuam hlom na tia Spring Warriors kalam chimnak nol ngei tu pakhat ni achim Khalaya 73 zaya chi pelek sakhan le chongpia sakhan chu twal chung siam tlai phuni an lak kho kada unak ranga ral asam mi twal chung mi chu Chong u khopi mi bom chan tu phuni an bom na I ral azam mi thong shaleng an si tia mi bom chan tu phu in tren waw ngai pakhat ni achim zaya chi khopi ya mi twal chung mi chu khochunga ngam ti lawin khwa an chwa tak di I akyang kap khwa a sheng mi twal chung mi zong bom chan an si Chong u khopi phungki siang in lebyak in na a ral sam mi na chu kandor ter chung na I zingzan an aidin ding to rel piak an si tia bom chan tu phu in tram waw ngai pakhat ni achim Sagai ram chen hu malin peng kham ti pengkom Battalion 38 PDF 124 sina Sian ni National Army SNA ral ka pakhat chu
Shamnam iputin a up that thei ase Kamti Pengkom Battalion 3H PDF 124 Sina a up mi SNA ral ka pakhat chu Aluan tia February ni khat ni a AK-22 Kwan bom pahnih le Kwan fanglei nga iputin a up I Kamti Pengkom Battalion 3H PDF 124 ni tangka chiat sing som thom an pek kong an langter chubantuk thiamin SSC ral ka pakhat chuman le PDF sina meithal MA3 zun khathe alutia nihin February ni kwa man le PDF ni an than man le PDF sina alut mi SSC ral ka pani chun MA3 zun khat kwan bom pathum le meithal kwan zani le som nga aput I lom mana phaisa song an pek tia thei ase NUG kutanga sangmi kolin khopia SSC World Cup ni van loin kada unak ang tua pina World Cup tampi chu February ni riata kolin khopia an lutia February ni riat sana kolin revolution KR ni an than SSC World Cup pol chu kan khamna I khopi tiang an phan sangti in thong kan theina in thong fiang asari lotia NUG chimphanak no ngei tu chaw zoni RFA achim Colin Kopi an sung lau nak dinga NUG kutang runben nak sung number 1 kutang ni an to rel I runben nak ko nga fiang te in chimo ka thari lau tia achim chap SSC World Cup pol chu Colin Kopi la than ding in mai an ner chu ama kauna in PDF ni fak pin an khamve na cha a SSC World Cup cheu khat nu akir mi song an tia PDF laini an chim Colin Kopia kada unak achwa chandronga twal chungmin ha chural hrialin an sam na chukong he petlain RFA ni sagaram chen SSC chimphana nol ngei tu sainai nang cho chu phone in petle inak am tua kauna in achaw hlanglo Colin Kopi chu thongni kulili November ni ruka KIA le PDF ni anraklak I December ni thumthokin Colin Kopi chunga NUG tang ukshraina kalpi ase Sagairam chen kan balu peng chatin hunram khote akap tu SSC World Cup helicopter Mi-35 pakhat chu PDF ni anka I number 6006 Shamgan SSC World Cup sakhan chunga lakshwakin achum tia kan balu peng trambam ngai tu san chun ni khatip media achim nizan February ni Zaanlei sumilan pahni le minute pakula kan balu peng chatin hunram khote pali chu SSC World Cup helicopter Mi-35 pakhat ni aka I helicopter chu PDF ni anka I an khen cha number 6006 Shamgan battalion sakhana lakshwakin achum tia thei ase SSC World Cup helicopter Mi-35 hi atolaya kan khen tia kan balu peng trambam ngai tu san chun ni chun achim kan balu peng chatin hunram SSC World Cup le PDF kar kada unak azwali SSC World Cup ni fighter le helicopter mangin kada unak ang tua tia thei ase Karen ni ramkul bola khe peng jwatit peng chen khama ya 112 kutang menglai ni SSC World Cup sakhan kan lak I ral ka pakhat kan tlai pina meithal zun hle ruk kan lak tia Karen ni People Liberation Army KPLA ni nihin February ni kwa an than February ni riata menglai ni SSC World Cup sakhan chu KPLA Brigade 7826 shwainakin kan ka ikan lak February thla thok in World Cup somlit lokan umnak menglai ni SSC World Cup chukan ka changtia KPLA ni an than kada unaka chun MA1 meithal zun riat MA2 zun khat MA3 zun khat MA11 zun khat 60mm Shamgan zun thum CMA thal zun khat 9mm pistol zun khat le zen kwan tampi anlaki KPLA le in World Cup cheu khat hliam an pu tia thei ase Karam ni ramkula thongni kul le thum November ni hlei khat thok in Karam ni sham tlai phuni 1111 operation an thok I jwatit le mochi khopi anlak kho loiko dimosu mube pekhung le siado khopi SSC World Cup sakhan songkan lak changtia January ni kuleni kwa KNDF ni thatnak anrak tua chang SSC World Cup menglai ni sakhan kada unaka KPLA Brigade 7826 le KA KNDF PDF KNPLF Federal Wing
FFD John Team le PDF John Team na ibomin an ka na tia thei asim Yakhan Ramkula AA ni SSC World Cup tilong pasari chu an ka na I pathum chu ti chung an piltia chaklei sham tai tang tri phu thum ni phungning tein an than February ni sari leni riata AA ni an ka mi SSC World Cup tilong pathum chu ti chunga an pili adang tilong pakhat song an show tia thei ase thongni kulleli kum chunga AA ni SSC World Cup tilong pasari an show chang I tilong pathum chu ti chunga pillakin an ka tilong chung SSC World Cup pol chu siam nam chia ding in AA ni an aw no na na in an sam cha a asam min ha chu pakhat man tang lawin an tha di na tia thei ase chu lenga Yakhan Ramkot mi u khwa thil hlun na nak le Yakhan mi ni an sun sak ngai mi mun ashok tu SSC kutang palek battalion number 31 zong AA ni an ka I an lak AA ni jete chongpeng nitlak thang le angku momong jo mocholam kam ram ringak SSC World Cup sakhan zong nizan February ni ria Zaanlei Thawngchim pasari shonga an ka tia thei ase tuluk Myanmar ramri a phungning lawin alut mi tuluk rammi thongsom le thongriat le zariat le pathum chu tuluk chawza sena kan kwat na tia ni in February ni kwa SSC ni an than thongni kul le thum October ni nga in thongni kul le February ni riat tiang SSC ni an tlai mi chunga atambi khi tuluk rama an kwat mi na asi tuluk rammi pina Vietnam rammi thongkhat le som sari le pakhat Thailand rammi zanga som thum le pasari Malaysia rammi za som thum le pathum Korea rammi pakul le Laos rammi le riat kan kwat na tia SSC ni an chim MNDAA zongni kokang hunrama online in milen manghe petle nak angai mi rithai si azwar mi le siam nam ne zen kwan azwar mi na chu February ni khat thongin tle khi nak anrak to na MNDAA ni lokain khopia tuluk rammi kul le thum anrak tle mi na chu February ni nga tuluk rama anrak kwat na I February ni roka ramdang mi hleili song anrak tle chapna tuluk chawza ni tleiding in warrant an swami USDP chungtel ko kang munram uktu chairman by so chengtelin minung pasha zong January ni som thuma SSC ni tuluk rama anrak kwat changna tuluk Myanmar rama tuluk rammi thongshain achung lei chu phungning lawin an nuwa mitmu kut tongin online in milen nak akar tia ram khel tuak tan tu Dr. Hla Chozo ni RFA achim tutan kan Thawngchim nak chuma vial hin kan dong ter ri lai nandi lak chunga kanilom tuk shingshan thasinga thongpang thar hai kani tong chan te na lai